Dobrodošli u treću epizodu Mostela podcasta Razgovori sa stručnjacima. Ja sam Tijana Travica, Mostela brand manager, a danas sa nama je profesorka Jelena Stojković-Filipović, dermatovenerolog Kliničkog centra Srbije i vanredni profesor Medicinskog fakulteta. Profesorka Jelena će nam pomoći da razumemo zašto lekari kažu da za prevenciju atopijskog dermatitisa je važna emalijentna nega koja je ujedno i terapija, kako da kod dece stvorimo zdrave navike za negu kože, a ujedno i da ih naučimo da prave dobre izbore kozmetičkih proizvoda, posebno u tinejdžerskom dobu kad su pod uticajem TikToka. I sa profesorkom Jelenom ćemo danas razgovarati o tome šta je to mera kad je u pitanju nega kože i kako da osvestimo da je ponekad manje u stvari više. Dobrodošli. Dobar dan Tijana i hvala na pozivu. Meni je uvek veliko zadovoljstvo da razgovaram sa vama. Ja bih želela prvo da nam pomognete da razumemo zašto se za kožu kaže da je mnogo više od onoga što vidimo s polja. Ajde da počnemo od toga što već mislim da puno ljudi zna, da to je činjenica da je koža čak najveći organ našeg tela i našeg organizma. Ali nije to možda ni najvažnija stvar. Ono što možda nekako treba da shvatimo, odnosno da prihvatimo da je suština kože u jednoj reči zaštita. Sad ta zaštita je, da tako kažem, definisana kroz nekoliko aspekata. U kom smislu? Ne samo da je to mehanička zaštita prema spoljašnjoj sredini i na taj način nas štiti od uticaja i UV zračenja, i fizičkih, i hemijskih agenasa, i mikroba, već ona ima i neke svoje strukturne karakteristike, odnosno strukturno-funkcionalne karakteristike kojima proizvodi, recimo, supstancije kojima se bori protiv mikroba koji nisu dobri za našu kožu, odnosno patogeni su. I deo je, da tako kažem, imunološkog sistema, tako da je to jedna druga vrsta posredne zaštite. Sad, osim toga, koža ima i druge funkcije koje su, opet možemo da podvedemo pod jedan pojam zaštite, a to je, recimo, termoregulacija, jer nas na taj način čuva od dehidratacije, odnosno preteranog zagrevanja, odnosno preteranog hlađenja. Sa druge strane, i ta taktilna uloga koju koža ima, odnosno dodir koji imamo, isto nas na neki način može zaštititi od nekog agensa, recimo, preterane toplote ili preterane hladnoće. I sa druge strane, opet i tu nam taj dodir i neke druge emotivne elemente, da kažem, potkrepljuje. I sad, ajde da kažemo kao poslednja stvar, to je da koža čak ima i neke endokrinu ulogu, a to je da, pre svega, u produkciji vitamina D, koji je veoma značajan za brojne procese u našem telu. Tako da, eto, kad sagledamo sve ovo, možemo da kažemo ima tu puno stvari koji su vrlo bitni i zato je jako važno da kožu držimo zdravom, pre svega da bi svako od ovih funkcija se obavljala onako kako treba. Pa, ja verujem da svako od nas pomisli da dobro poznaje svoju kožu, a kad se desi problem i kad odemo kod dermatologa, onda shvatimo da je to sve nekako, da je naša koža povezana sa stanjem našeg organizma. Pa sam htela da vas pitam na koji način je koža povezana sa unutrašnjim stanjem, ne samo našeg organizma, nego i naše duše, pošto upravo to što ste rekli, emocije takođe utiču na izgled naše kože. Da, i na izgled i na njenu funkciju. Pa, kao i svi sistemi organa, mislim, koža je povezana takođe, jer to je jedan sklop koji se naziva naš organizam, odnosno sistem jedan koji funkcioniše besprekorno kada je zdrav. U tom smislu možda da izdvojimo da koža, da tako kažem, je nekako u najvećoj sprezi sa digestivnim traktom, jer znamo da disbioza u gastrotraktu može vrlo da se ogleda na koži, kroz, recimo, bolesti kao što su akne, rozacija, pa čak i ekcem.
Sa druge strane, ukoliko naš digestivni trakt ne funkcioniše kako treba, odnosno nemamo adekvatnu apsorpciju svih sastojaka koji su nam neophodni, i to može da se vidi na koži. Sa treće strane, jetra kao organ koji nam služi pre svega za, da kažemo, detoksikaciju, da tako uprostimo stvar, isto ukoliko ne funkcioniše, to se opet vidi kroz boju i razne druge elemente na koži. Tako da to je možda nekako najupadljivija konekcija. Ali sa druge strane, i ono što sam spomenula malo pre, to je veza kože sa imunološkim sistemom, tako da to se možda najplastičnije može objasniti kroz, recimo, ono što se nazivaju autoimunske bolesti koje zahvataju i kožu i druge sisteme organa, kao što su, recimo, lupus. I ono što je isto očigledno na koži, to je konekcija upravo sa, da kažem, endokrinim sistemom, jer isto smo svesni toga da problemi koji nastaju na različitim žlezdama sa unutrašnjim lučenjem, kao što su, recimo, tiroidna žlezda, nadbubrežna žlezda, ovarijumi, isto može da se prikaže, da tako slikovito kažem, na našoj koži. Kroz upravo bolesti kao što su, akne, koje su prilično česte. A da li emocije mogu da utiču na izgled naše kože? Emocije su deo našeg, da kažemo, sistema funkcionisanja. I u tom smislu se sve naravno vidi na nama, u tom smislu kad smo ljuti, kad smo srećni, kada smo pod stresom, kada smo umorni, kada smo odmorni. Znači sve to, svaka od tih različitih segmenata se vrlo može videti na koži i uticati na njen, ne samo izgled, već i njenu adekvatnu funkciju. Tako da možemo kažemo da je koža ogledalo praktično našeg stanja iznutra? Pa jest, da, i mislim, to je još jedan benefit, da kažem, kože, u smislu da, za razliku od unutrašnjih organa, koža je vidljiva, znači to je naš spoljašnji omotač. Prema tome, možda nam nekad može signalizirati na nešto što se dešava unutra i na taj način pomogne da otkrijemo neke stvari koje nisu direktno vezane za probleme, odnosno patologiju kože. Danas se dosta promoviše zdrav način života, zdrava ishrana, redovno korišćenje probiotika, kaže se zdrava creva, zdravo telo, što znači da ipak nekako brinemo o koži, da kažem, iznutra. A kakvi su vaši saveti za zdravu negu kože spolja, saveti za roditelje koji oni treba da usvoje i da onda mogu da svoju decu nauče zdravim navikama, što je jako bitno, što ranije osveste neke, da kažemo, zdrave rutine za negu kože, onda će se manje dešavati neki problemi posle u tinejdžerskom i adolescentnom periodu, kada su deca pod uticajem TikToka. Pa eto, ako možete da nam date savet svim roditeljima, šta je to što treba da naučimo svoju decu? Odlično ste dali šlagvort upravo kroz to što ste spomenuli da i zdravljem iznutra u stvari dajemo zdravlje i na koži. A sa druge strane, tu bih se nadovezala na to da se zaista trudimo da nekako taj holistički pristup imamo, bilo šta da lečimo, bilo šta da tretiramo, u krajnjoj liniji ne samo da lečimo, već i da preveniramo neke stvari. Pa u tom smislu je odlično vaše pitanje, zato što nega kože, da tako kažem, adekvatna nega, odnosno adekvatan tretman prema nas samih prema našoj koži je u stvari neka vrsta prevencije. U pravu ste kad kažete da je to možda najočiglednije kroz priču o atomskom dermatitisu, ali ne samo to, ali dobro, eto da ne širimo temu. Kada govorimo o atomskom dermatitisu, to je interesantna tema, mislim, o kojoj se dosta govori, ali opet nije zgoreg da se ponove neke stvari. Zašto? Zato što, eto, i u radu sa ne znam, da kažem, pacijentima, uvek se deo pregleda mora, odnosno posebno onoga što je vezano za terapiju, mora odvojiti kako bi objasnili pacijentima ili roditeljima naših malih pacijenata šta to znači pravilna nega, odnosno
ukazati im i objasniti da nega u tom slučaju znači u stvari terapija, jedan vid terapije. Jer mi imamo načine kako, pošto atopijski dermatitis, ekcem, u stvari prosto rečeno, to je neka vrsta zapaljenja, hroničnog zapaljenskog stanja kože, i onda kada mi sistemskom ili lokalnom terapijom, različitim vidovima, smirimo to zapaljenje, treba da ostatak terapije bude u stvari održavanje toga. To je jedna stvar, a sa druge strane i tokom tretmana isto neutralni emolijensi su od izuzetne važnosti zato što oni nadomešćuju ono što ta koža zapravo genetski nije dobila. Dakle, suvoća, preosetljivost i neadekvatna odbrana od spoljašnjih faktora zapravo čine jedan začarani krug zašto se to i dešava, zašto se zapaljenje i dešava. Prema tome, znači, eto ako bismo to hteli da uprostimo, šta to konkretno znači? Prvo, da i čišćenje, odnosno adekvatne kupke ili gelovi za pranje moraju da budu jedan deo tog terapijskog protokola, a onda neutralni emolijensi koji će u stvari, kako da kažem, napraviti upravo zaštitu koju ta koža nema onako kako treba da bude. Ako me pitate, mislim, šta to konkretno znači, onda, opet da pojednostavimo, to su čistači koji su dovoljno jaki, a dovoljno nežni, da se tako izrazim. Dakle, ne sadrže sapune, ne sadrže neke surfaktante koji mogu iritirati našu kožu, ne sadrže alkohol, ne sadrže konzervanse koji bi dodatno oštetili barijeru koja već nije po prirodi dovoljna. I ima određen stepen, mi to kažemo uljane kupke, odnosno uljani gelovi, znači, kako da kažem, inkorporirana je tako da ukloni ono što ne treba da bude na koži, a zadrži ono što je potrebno, pre svega, dakle, taj neki lipidni status. A kad su u pitanju odrasli, s obzirom da suva koža i atopična koža je nešto što obično pogađa, da kažem, celu porodicu, da li postoje razlika ili praktično roditelji mogu da koriste iste preparate kao i njihova deca? Što negde, mislim, pojednostavljujemo tu rutinu nege cele porodice, jer, na primjer, kod stelotopije imamo uljanu kupku, emolijans koji mogu da koriste roditelji i dece. Da li je ispravan taj pristup da koriste isto jedni i drugi? Pa eto, baš ste to upravo lepo napomenuli. Postoje, da kažem, preparati koji mogu da se koriste i u detinjstvu i u odraslom dobu. To je uvek navedeno na samom preparatu. A sa druge strane, opet, ako bismo pokušali da napravimo neku distinkciju, nije samo da kažem, uzrastna grupa to što treba da nas odredi prema tome koji ćemo preparat da koristimo, već upravo stanje kože, odnosno stepen suvoće, odnosno stepen zapaljenja. Tako da, prema tome se mi na neki način više modifikujemo nego eto, prema godištu u tom nekom smislu. Mada postoje upravo kolekcije koje su namenjene za bebe, recimo mlađu decu, odnosno odrasle pacijente, ali opet kažem, nije tu velika i prevelika razlika. Moje sledeće pitanje vama jeste da mi danas kada uđemo u parfimeriju ili u drogeriju ili apoteku, gde nam se učini da nam neka kozmetika odgovara po mirisu ili teksturi, a sa druge strane nismo sigurni da li je dovoljno bezbedno, odnosno da li su sastojci dovoljno bezbedni, da li mogu
da upotreba njihova naruši upravo to što ste rekli, tu zaštitnu i imunološku funkciju kože. To je, mislim, jako važno, posebno kada biramo kozmetiku koju će da koriste i naša deca. Inače, iz Mustele vrlo često promovisali to Inci Beauty aplikacija koja skeniranjem koda izlistava sastojke, tako da roditelji mogu da provere sastojke, da kažem opet i za sebe i za svoju decu. Dajte savet čime da se rukovodimo kad je izbor tako veliki i šta da savetujemo našu decu kada odlaze u te parfimerije bez nas. Pa eto da počnemo recimo od toga što ste već spomenuli, a to su mirisi. Nekako nam je uvek privlačno kad je nešto mirišljavo da nekako posegnemo sa tim, a zapravo to ume da bude veliki antigen, odnosno potencijalni iritans. Tako da, posebno za ljude koji imaju osetljivu kožu, odnosno osobe koje imaju atopijsku konstituciju, kako kažemo, u suštini trebalo bi birati preparate koji nemaju miris. Sa druge strane, izbjegavati veliku koncentraciju konzervanaca, silikona, recimo, surfaktanata koji obdržavaju te formulacije, hemijske supstance koje su bazirane više na, da kažem, industrijskom proizvodu, a ne prirodnim sastojcima, kao što su recimo aloe vera ili ekstrakt kamilice ili zelenog čaja koji su odlični ili ovsena kaša koja je koloidno, mislim, napravljena kao inkorporirana u koloidnom statusu, odnosno stanju. I ono što bi još, o čemu bi trebalo voditi računa, to je pH koji bi trebalo da imitira, da tako kažem, pH naše kože, koji je malo kiseliji prema svojoj vrednosti, odnosno pH 5. Sa druge strane, trebalo bi da se nekako pre obaziremo na to da li je produkt dermokozmetski, odnosno, to je pretpostavka je da zapravo su ti proizvodi već poprilično ispitani kroz studije i te sigurnosne, da kažem, testove koje treba da prođu. Tako da, u tom smislu, ipak nam je to neka vrsta sigurnosti. Sa druge strane, ako neko ima takvu preosetljivost, postoji mogućnost da se radi i takozvani patch testovi kojim bi se utvrdilo da li je to adekvatna kozmetika za njega. Dobro, kada kažete dermokozmetski proizvodi, pretpostavljam da mislite na medicinsku kozmetiku. Da. To je kozmetika koja se razlikuje upravo po tim nivoima studija bezbednosti, a i efikasnosti. Ali bih se vratila na to što mi praktično roditelji kada dođemo u kontakt sa tom količinom različitih brendova, mi praktično teško je da znamo odmah gledajući bočicu da li je ona, šta se drži, da li je ona dovoljno bezbedna. Mustela, inače, jedan od samog početka je brend koji promoviše tu transparentnost, odnosno jednu iskrenu komunikaciju vezano za svoj sastav, jer je jako bitno da roditelji znaju šta se nalazi u kozmetici koju koriste za decu i to je nešto po čemu se Mustela definitivno razlikuje od većine drugih brendova. Ali sam htela od vas da čujem samo savet koje su to, da kažemo, supstance koje definitivno 100% znamo da bi trebalo da izbegavamo. Pa eto, ako izuzmemo parfeme, odnosno mirise, odnosno ne izuzmemo, ako njih stavimo na prvo mesto, onda bi to bile upravo supstance koje smo već spomenuli, dakle, surfaktanti, parabeni, silikoni, recimo, ili hemijske, ili čak i prirodna jedinjenja koje mogu da imaju viši iritativni stepen, kao što su recimo, ne znam, ulje lavande koje može da bude vrlo iritativno ili čajevca, tako da i u tom smislu treba da budemo oprezni i to bi možda bio nekako, ajde da kažem, možda najbliži okvir onoga
na prvi pogled treba da procenimo da li postoji u preparatu. Dosta se govori o zagađenju vazduha i zagađenju životne sredine. Da li je zagađenje povezano sa većim incidencom problema sa suvom, odnosno atopičnom kožom i pojave ekceme, atopijskog dermatitisa? Pa svakako da urbanizacija i sredina u kojoj živimo svakako da jeste značajno opterećena zagađivačima koji su i aerogeni i hemijski, tako da to u svakom slučaju vrlo loše deluje na potencijalne zapaljenja. Recimo, konkretno atopski dermatitis koji smo spomenuli, ali i druge vrste alergijskih reakcija, odnosno kontaktnih senzibilizacija. Tako da moram da kažem da, mislim, i prema studijama koje su rađene, zapravo deca koja potiču iz urbanih sredina imaju veću učestalost tih atopijskih bolesti kao što su ne samo atopijski dermatitis, već i astma i polenska kijavica i alergijski rinitis zapravo. Tako da u tom smislu, kažem, kada pričamo sa pacijentima koji imaju atopijski dermatitis, mi prvo nekako stavimo do znanja da hemijske supstance iz spoljašnje sredine mogu da doprinesu, da kažem, aktivaciji bolesti. Dakle, deterđenti, jaki deterđenti, odnosno omekšivači koje svakako savjetujemo da se izbace iz upotrebe jer nisu neophodni, naprotiv samo prave loše, ništa dobro. Ali osim toga i PM čestice, sumpor dioksid u vazduhu i, ne znam, azot dioksid su isto nešto što, kako da kažem, čak i povećava senzibilizaciju na alergene koje udišemo, kao što su, ne znam, grinje, buđ ili prašina. Tako da to je nekako, kako da kažem, sinergija negativnog efekta i u tom smislu kožu možemo da štitimo na taj način što upravo aplikujemo te neutralne emolijense koji prave neku vrstu dodatne zaštite. Što se tiče aerozagađenja, tu je već problem malo veći, ali jer nekako ne možemo u potpunosti da promenimo sredinu. Da. Ali recimo za decu koje imaju atopijski dermatitis, odnosno osobe koje imaju atopijski dermatitis, da nekako savjetujemo da ako mogu pronađu i koriste osveživače u smislu vlažnosti vazduha u sredinama u kojima se nalaze, što značajno doprinosi, ili da izbace iz svoje okoline sve nepotrebne alergene u vidu, ne znam, plišanih igračaka koje ne moraju da budu u toj količini ili, ne znam, tepiha ili nekih prostirki koje prikupljaju zapravo te alergene, aeroalergene. I svakako boravak što više u prirodi i na čistom vazduhu. Kada se dijagnostikuje atopijski dermatitis kod dece, da li možete da nas sprovedete kroz korake vezano za terapiju, s obzirom da se tada, da kažem, razlikuje verovatno od stepena težine samog stanja kože, ali bi značilo da roditelji čuju šta to sve može kao terapija da se dobije za saniranje. Pa ono što je, već sam spomenula, ono što je deo našeg pregleda, odnosno priče o terapiji je u stvari upravo da roditeljima objasnimo, a onda da oni to nekako prenesu na svoju decu, da kako treba da izgleda nega njihove kože, odnosno šta je taj terapijski deo neutralne terapije koja nije ono što ordinira lekar, već ono što primenjuje sam pacijent i posle kada uđe u mirnost, tako je, u mirnu fazu. Pre svega nekako savjetujemo da krenemo od čišćenja. Savjetuje se da kupanje bude umereno toplom vodom, da ne bude predugačko, 10-15 minuta, mlakom, da kažem, vodom ili blago toplom, da se nakon da se
u tom procesu koriste posebne uljane kupke ili uljani gelovi o kojima smo već pričali. Zatim da se nakon kupanja koža nekako nežno, odnosno da kažem voda, da pokupi nežno, onako blagim pritiskom peškirom, bez trljanja. Zatim da se neutralni emolijensi nanose neposredno nakon kupanja, znači dok je koža još uvek vlažna, tako da uspe da pokupi i, odnosno zadrži tu vlagu koju je dobila kupanjem. I onda ide ona priča koliko to često raditi. Upravo ste spomenuli, nije zabranjeno da se kupaju ljudi koji imaju suvo osetljivu kožu ili da se ređe kupaju, već to treba da rade na adekvatan način sa adekvatnim preparatima. I koliko često nanositi neutralni emolijens, to je isto individualno. Znači, jednom dnevno, ali to može da se povećava i ukoliko ima potrebe za tim. Drugo, jedna je frekvenca tokom akutne faze bolesti, jedna je frekvenca kada se uđe u mirnu fazu. Sa druge strane, kada ubedimo ljude, odnosno kada im objasnimo i kada oni primenjuju neutralnu emolijentnu terapiju, onda je koža dobio određeni stepen hidratacije, tako da onda se može polako i prorediti. Znači, postaje otpornije. Tako je. I onda to se sve uzima u obzir tokom praćenja pacijenta. Ono što sam već spomenula, to je da se, i na tome stvarno jako insistiramo, da se izbace svi nepotrebni potencijalni antigeni, odnosno alergeni, da se koristi u smislu onoga što sam rekla, dakle da se ne koriste jaki deterđenti, da se ne koriste omekšivači, da se recimo parfemi, dezodoransi isto izbegavaju, da se parfemi koriste ne direktno na kožu nego na ili kosu ili garderobu, kada su stariji pacijenti u pitanju. Sa druge strane, ono što je jako važno, to je i dalje nastaviti sa tim... I u mirnoj fazi. Da, i u mirnoj fazi, ali hoću da kažem koristiti recimo i garderobu koja je manje alergogena, dakle prirodne supstance, pre svega pamuk, svetle boje, jer i boje mogu da imaju, posebno crna boja, imaju veoma visok antigenski stimulus i onda u tom smislu prilagoditi, dakle, pa čak i oblačenje tom, znači izbegavati sintetičke materijale. I to su neki možda osnovne, da kažem, saveti koje dajemo. Ta se dešava u akutnim fazama, kada ta emolijentna nega, da kažemo, nije dovoljna, odnosno kad je stanje toliko teško da mora da se preduzmu, da kažemo, dodatni koraci vezano za terapiju. Moram ovde da kažem da je neutralna emolijentna terapija uvek neophodna. Dakle, bilo da je akutna faza ili da je faza održavanja. Ono što se pridodaje zavisi od toga koji je stepen zapaljenja u pitanju. Sad, šta je tu nama na da kažem, izboru? Su različite vrste antizapaljenskih lekova. I to nekako delimo grubo u sistemsku i topikalnu terapiju, dakle forme masti kremova, odnosno lekova koji se uzimaju sistemski. Šta je u opciji? Eto ovako da kažem, jednostavnije rečeno, kada je u pitanju sistemska terapija, to su pre svega antihistaminici, koji nemaju samo antialergijski, antihistaminski efekat, već imaju i antizapaljenski, blagi antizapaljenski efekat. Sa druge strane, postoje i druge vrste lekova koji opet na različite načine utiču na imunološki odgovor. Oni su različite grupe lekova, ali svi imaju sličnu, odnosno identičnu finalnu ulogu, odnosno efekat, a to je da smiruju imunološki odgovor koji
kod ovih pacijenata taj celularni imunitet koji je, onako da kažem, hiperaktivan, tako da najprostije objasnim. Kada su topikalni lekovi u pitanju, na prvom mestu su, ja moram da kažem, i dalje kortikosteroidi i tu uvek treba razbiti taj mit koji takođe postoji, a to je da su to hormonski preparati koji nikako ne smiju da se mažu i postoji zaista određeni stepen kortikofobije među pacijentima, čak često i među roditeljima dece. Međutim, ako se oni pravilno koriste i u fazama kada su neophodni, naravno uvek pod kontrolom dermatologa, onda od njih uzmemo samo benefit, a neželjene efekte izbegnemo. Posle toga, u tim mirnijim fazama mogu se koristiti neki drugi topikalni lekovi kao što su grupa kalcinurinskih inhibitora ili jakih inhibitora, ali mislim da možda ne opterećujemo auditorijum sa tim prestručnim pojmovima. Ono što je važnije, mislim, i što ljudi mogu prosto sami koristiti, pa i ako ne odu ili pre nego što odu kod dermatologa na pregled, to su neutralni emolijensi, ali i emolijensi koji imaju određen stepen aktivnosti, antizapaljenske aktivnosti, na primjer niacinamid ili pantenol, odnosno, dakle, supstance koje imaju blago antizapaljensko dejstvo, a mogu se koristiti bez lekarskog recepta i mogu se kupovati bez nekog specijalnog, da kažem, recepta. Da li i vi zastupate taj stav da treba roditelja kada dođu kod vas obavezno poslati i kod alergologa, jer oni nekad dođu prvo kod dermatologa, a nekad prvo kod alergologa, ali prosto taj zajednički pristup daje u stvari dugoročno najbolji efekt. Jeste. Svakako, zato što postoji udruženost, znači atopijska grupa bolesti, kao što sam već rekla, nije samo atopijski dermatitis, već i uglavnom respiratorne alergije, a nekada i gastrosenzibilizacije, odnosno neke vrste alergije na supstance koje uzimamo putem hrane. I u tom smislu atopijski dermatitis se deli na ono što se kaže alergogen i nealergogen. Znači, može da se desi da bude udružen sa drugim, da kažem, bolestima, odnosno inflamacije, odnosno hipersenzibilizacije. Tako da to isto se procenjuje prema pacijentu, dakle prema individualno, da. Ali svakako uvek je jako dobro imati tim sa kojima se radi, odnosno ukoliko je neophodna konsultacija i odnosno dodatan pregled, uključiti i alergologa, odnosno čak i gastroenterologa. Ali nije uvek neophodno raditi, recimo ono što vrlo često pacijenti sami rade, a to su brisevi kože i tako. Zato što postoji, mislim, zna se da je Staphylococcus aureus kod ovih pacijenata prisutan i u većem procentu i da, tako kažem, kolonizuje kožu. Dakle, Staphylococcus aureus je deo naše flore uobičajeno, odnosno mikrobioma u određenom stepenu. Kod ovih ljudi on se jednostavno namnoži u većoj meri i bude jedan stalni okidač, odnosno alergen koji je neprestano tu. Tako da nije tu sad, recimo, neophodno raditi bris kože da bi se to dokazalo, to je već potpuno jasno iz nas. Sa druge strane, i lišavati decu posebno nekih supstanci koje se nalaze u hrani koje su neophodne u ishrani, bez dokaza da postoji alergija, mislim da nije adekvatno. I sa treće strane, ono što je takođe važno vezano za senzibilizaciju je da, posebno kod starijih, ako sumnjamo da postoji neka vrsta, odnosno alergijski ili prejak imunološki odgovor na određene supstance, onda se mogu raditi takozvani patch testovi gde mi u stvari
testiramo konkretne supstance da bismo dokazali da postoje alergije, da bismo nekome ukazali da zapravo mora da izbaci iz svog okruženja, iz svoje svakodnevice nešto što mu potencijalno pravi imunološki odgovor. Dobro, znači zaključak je da se ne radi na svoju ruku ništa vezano za te dodatne analize, nego da praktično vas lekar, odnosno dermatolog vodi ukoliko se prvo njemu obratite dalje kroz, da kažem, testove i dijagnostiku. Sada bih voljela da se dotaknemo teme pravog izbora kozmetike, naročito u tom periodu tinejdžerskom kada konkretno te devojčice češće kreću sa šminkanjem, odlaze same s drugaricama u drogerije, parfimerije, apoteke i kupuju kozmetiku koja možda nije adekvatna za njihovu kožu. Koji je savjet roditeljima kako da priđu svoje deci, kako da im objasne da je jako bitno da biraju, da prave dobre izbore, jer postoji mogućnost, da kažemo, nekih dugoročnih oštećenja kože ukoliko se koristi neadekvatni proizvod. Pa vi ste spomenuli baš jednu aplikaciju, recimo, koja postoji i kojom se može proceniti kvalitet proizvoda koji hoćemo da kupimo, tako da to je, recimo, jedna od vrlo zgodnih stvari, modernih, ali zgodnih. Fancy beauty, da. Tako je. I to, ukoliko neko želi da proveri kvalitet supstancija koje se nalaze u tom proizvodu, to je, recimo, jedan od odličnih mogućnosti. Ja sam već spomenula, ne bih da se ponavljam, da šta to treba, na što treba prvo obratiti pažnju kada je u pitanju proizvod koji potencijalno može da bude iritantan. Tako da, eto, to bi možda bila kombinacija, da kažem, inicijalnog pristupa. Ono što ste rekli, da, eto, deca imaju razne uticaje kroz društvene mreže, pre svega. Da, to jeste jedna vrsta problema i posebno što su trendovi nešto što mladi ljudi prate, deca prate, a nije to uvek sasvim adekvatno. Zato sam i spomenula već ranije da ipak treba se bazirati na dermokozmetskim preparatima, odnosno proverenim medicinskoj kozmetici i preparatima, jer ipak je tu stepen sigurnosti značajno veći. Da li možete za kraj reći kako naći meru da se negujemo, a da ne ugrozimo njenu zaštitnu i imunološku funkciju? Pa znate kako, to možda bismo tu mogli da se nadovežemo na ono da u stvari treba da živimo u skladu sa sobom i sa onim što nam je priroda dala. Šta to konkretno znači kada je koža u pitanju? Znači, proceniti prvo kakvu mi kožu imamo i u tom smislu je i tretirati. Znači, različito ćemo se ponašati ukoliko je u pitanju suva koža ili masna koža ili osetljiva koža sklona ekcemima. Ali neki opšti, da kažem, momenti, odnosno savjeti bi bili da svakako je čišćenje neophodno. Ukoliko je koža suva, to može da bude jednom dnevno, rekli smo već, blagim sredstvima koje su bez sapuna, dakle sindeti, odnosno micelarne rastvori. Ukoliko je koža masna, to može da bude 2 puta. Šta sa tim, odnosno koji proizvod izabrati? I to je isto individualno. Ako je suva koža, onda će nam naravno odgovarati preparati koji imaju određeni stepen veće hidriranosti, čak masni, recimo sa ceramidima, holesterolom, masnim kiselinama, koje će na neki način opet da nas štite. Ili koristiti, ukoliko je masna koža, onda tu postoji mogućnost da se koriste i supstance koje imaju i blago peeling dejstvo, kao što su alfa i beta hidroksikiseline u manjim koncentracijama, opet u kombinaciji sa hidrirajućim supstancama. Druga stvar, mislim, ono što bih svakako tu naglasila da i ono što mi kao dermatolozi često to pominjemo, a to je i zaštita
od spoljašnjih faktora, pre svega UV zračenja, koje ukoliko se ne primenjuje adekvatno, odnosno ukoliko se čovek ne ponaša adekvatno na suncu, može da bude vrlo negativno. Sa druge strane, pokušati da izbacimo što više hemikalije i tih faktora odnosno supstancije koje nam mogu dodatno napraviti senzibilizaciju. I sad, ukoliko je starije, ukoliko se prebacimo na onaj deo koji se tiče nege kože i usporavanja starenja, onda tu ima specifičnih supstanci koje se takođe nalaze u preparatima, počevši od retinoida, odnosno vitamina i drugih antiinflamatornih supstanci, koje isto treba primenjivati u adekvatnoj i količini i frekvenciji. I sad, eto, spomenuli smo društvene veže, ali zaista je jako puno tih reelsova i uopšte da kažem snimaka gde se savetuje kako treba nešto primenjivati. I tu isto treba biti oprezan zato što nekada su to zaista stručni saveti, nekada i ne baš, tako da ja nekako uvek savetujem da se, ako nismo sigurni, obavi prvo razgovor sa nekim čije je to uža specijalnost i da ne kažem dermatolozima. A u tinejdžerskom dobu imamo decu koje su, da kažem, najosetljivije i najpodloženije uticaju, posebno društvenih mreža, tako da suštinski, da kažemo, savet je da roditelji obrate pažnju i ukoliko nisu sigurni da je taj izbor kozmetike pravi, da se konsultuju sa dermatologom. Da, tu se slažemo. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala vama.